Donald Trump America President Apple Company CEO Tim Cook upon in check that media thing no ki puje nangjong si Apple phone India long jong si manufacture bom lang selam bom lang pulote nang siksak dagi panadak semar India long posipu kupilo puge jong si semar pulote kupilo na klemi pu alang kupilo puge la solam nang thani la soprang langoi ene India pen USA relation chemesa ne but la India Pakistan aron do pit di America ni tum phana sap sonang lang select chalo India phan enke ene ke chemesa ne la tum Modi pen Donald Trump ne la tum chetong oba handshake GPU enke inut phana tum chero seroi odak video tang paklang bola Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. My friend, a friend of India, Mr. Donald Trump. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. enke Donald Trump 5 years back alang Ahmedabad Gujarat long India long ke bangot ki pu ekdom public a thing no ki pu nitum India pen business la hai ta 500 se claim pol an su se nitum trade relation la hai ta maintenance ba lason si pu alang dagal jutha We are in the early stages of discussion for an incredible trade agreement to reduce barriers of investment between the United States and India. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but we love you. We support you. We will be there with you. ente la hai pu apit India phan non pilo lang select rade people India against lang lam ning je red na hok le dam sida statement long India puthak sing je red alang India long Apple company ra samar ni pu ku people lang pu ke lang ene la so phrang ni tum che thanang de Apple manufacturing ni tum India long langdam pulote 20% of the manufacturing of iPhones globally samar ni tum India long 20% pirthelong iPhone pine phone se itum India long samar 20% de enke India long non langdam pulote we have 3 manufacturing plant tinta do nitum India long term iPhone samar components hai konana lo pulote Karnataka long isido la pen Tamil Nadu long hini plants do enke Ladakh more than 2 lakhs employees are working so iPhone long pan arling tum job claim bom tak sakuri claim bom enke 20% non daksi production kuriri tum India long si semal selam lam de iPhone hai enke earlier arjiding elang 1 week aprang team cook la pini Apple CEO ki pu India long la ansu se ni tum manufacturing kuri bal ansu se selam ji iPhone la hai samar ji la pen along ni tum plants hai manufacturing plants la hai company da khuli pu si pu ason si pu ke pini yong se langdam purute la hai components la hai kumamalo se mar tum India long iPhone components parts la hai purute Foxconn puise company do la pen Tata Electronics la tumsi ki samar la tumsi supply iPhone ki samar itum India long day la pen recently ta puje 1.5 billion display module ta semari iPhone la hai hormuta samari itum India long possible inge pilo non Donald Trump la kangche ka pot phere oluma Tim Cook phere re inge pilo kangche ki ku pilo alang ki puge pini Tim Cook la CEO Apple company CEO phan kupilo puge alang pu jongsi India ahormu made in India iPhone jongsi America long wang pulute 25% tariff logai pu tariff mane tax goods tax mane tariff pulo de normal tax pen tariff is different thing de kapre la sormu gelasi 25% tax nang logai pusipu kang check inke Tim Cook ma thalo alang pulo je मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता मैंने अलांग ऑलरेडी पुएल हो जाए इंडिया लोंग लांस उसे मैन्युफैक्चरिंग कोई लांस उसी कंपनी से हमारी लांस उसे जॉब क्रिएट्स ना इंडिया लोंग वाला ऑलरेडी पुएल हो इनके 25% जो सी टैक्स लोग आए पुलोते अमेरिका लोंग लसो फ्रांग इस ऑनलाइन खानी दे कैलकुलेशन पर क्लाइंग पॉ इसी आईफोन 16 Pro Max दाम अदोर को आन लो तुम इंडिया लोंग अराउंड 1,60,000 कलीमा लापेन इतुम इंडिया लोंग इसी आईफोन के से मार है ला सो अपन कौन लो एक्सपेंसेस है $30 वेट $30 पर इसी आईफोन से मार उन्हीं तुम इंडिया लोंग इनके ला सो आईफोन यों सी USA लोंग यों सी से मार दाम पुलोते
इसी आईफोन से मार फान हदाक $390 नहीं माने एकदम आ गैप डिंग पिखंजांग बा आ गैप थिप पिखंजांग दी माने हदाक आ दर सुपिकी इसी आईफोन से मार फान अथेमा अमेरिका लोंग के वर्कफोर्स माने लेबर है माने हदाक काम क्लेम तुमा दर है थिपिक हाई ओ लेबर एक्सपेंसेस हाई ओ लसी हदाक इसी आईफोन से मार $390 नहीं बट इंडिया लोंग सेम आईफोन से मार फान $30 वेट एक्सपेंसेस इनके इसी आईफोन जोरलोते आईफोन कंपनी ला एप्पल कंपनी फान को अनला ले लोंग लोंग चिनी मा चिनी दी $450 इसी आईफोन जो लो पड़ोते तुम $450 लॉन्ग जो सी तुम इंडियन करेंसी पे रुपीस पे जो से कन्वर्ट दाम पड़ोते 38,327 समथिंग लसन सी दुई तक ने कैलकुलेशन पे क्लाइम पो लान इसी आईफोन जो लान ले लोंग तुम इनके आईफोन दौर अमेरिका लोंग कम चेट पीपलो अमेरिका लोंग दे लोंग अप्रेक UAE पुनो दुबई पुनो थाईलैंड है कंट्रीज लोंग आईफोन दौर कम चेट people kom chen kom pick hangjang hadagi athema da ka tax edi kom pick but ni tum india long iphone ko mobile phan ko an tax do but tariff ko an 18% tariff do tax do so join si iphone dor tum india long ekdom ador so pick but ni tum yong se long prek country long dubai se yong se nam dam pulte hadaga dor kom oba uk long puno la pen america long hello 51% ar leng hadi iPhone user sadak mane iPhone user ongnai ke nalo America long second UK la sonjo ke iPhone components se parts se kona nalo se mar ko so country long than po China long ta se mar South Korea long ta se mar Taiwan long ta se mar India long ta se mar la USA long ta dhok se mar but non bang ke ne ke 20% iPhone company parts ba iPhone la hai ni tum India long se mar ma out of 100% sida non 20 pen 30% an manufacturing hedi daksi selami pusi kipu CEO la Apple company CEO inke non pilo non hadak pilo cheplang poke USA long sido de Tim Cook ta haladaga arleng ma inke hadaga president ma selang phan kang check semarang ni India long company ponang ni pusipu inke la sopu fit pilo Tim Cook la Apple company CEO phere duglama phere re alang chini je 25% tax nang logai ni tum phan pusita India pen wanga product lane tax nang logai pista ni tum alli long sudui pusialang alang la chini inke jongsi haladak made in India product dam lo pule 25% tax logai vek po Donald Trump haladak president la sonsipu kang chekut inke jongsi 25% tax logai lo pulote hadaka iPhone dam America long kwan lo leng puchini ma $1,500 to $3,500 an ador kamji pusipu $3,500 पुरते कौन लो इंडियन रुपीस लाने तुम कैलकुलेट लो ना कमेंट में तो रहे बचिन था दे मतलब लान जो माने लान हदा का दौर सुपनो इनके 25% टैक्स लोग आए फिर सा हदा जों से मार दाम सो कंपनी हदा से पन नहीं पुसी पुतो ना ट्राम इंडिया लोग बिनांग ने कंपनी दाक्सी वन से दाक्सी से मार नहीं पुई के इसी ऑफर दे भी जों से अमेरिका लोग जों से नंग कंपनी वन दे पुलो दाक टैक्स नंग नहीं लसन सिपु इनके अलग स्ट्रेटेजी मिने चाल मिने adak pawan phandong pune go pine sita Tim Cook kalang CEO hedi kroikri asolam already ne India lo penjing kielo isi deal do lo pot ni hadak sik selam po lanso se hadak si production claim po lanso se job tak creates po pusi po engel lanso se munitum sakurita longon po ta kalima la isi good news ni tuman pudam polote alang phan alang daga president mat kang check ta alang offer pital haide kroikri engge currently jong si tum langdam polote pithelong hedi iPhone ko antalo se mar every year polote 230 millions iPhone produce this every year production annual an iPhone se mar inke si iPhone pen kwan le long ke Apple company $450 di mane kwan 38,327 rupees la tum long inke non Donald Trump isi koson lo po sanket pupu mane sabso langsele de chen son India phana thema reason do hai isi reason man ke nang than thelang di nang than po India Pakistan kachidan hote India hin pen air strike pan hada ka pangbob dam nak dak mathiala peni air force station la hai Pakistan lo 7th of May earning last hood American fighter jet hai hala ki bido to inke hala sud India pen air strike kurilo pangbob dam dak lo la sud hala tum fighter jet heno dak thong ke la so jone ta lang sab so India phan lang select chat reason la ta this is one of the reason inke in per mathalote India to makai no fan claim mani kimi fan si claim la sola me pir themuni tum da chini everybody knows in fact the world knows about the airstrike done by India for what purpose could be a reason just because for killing innocent
people in Pahalgam 26 jon phan innocent arling tum phan ki judam tourist man pa thila so joine se ni tum air strike kori Pakistan pani tumne chiri gali ge ngeni tum ke hala dak civilian ne normal arling tum son ang tum son phane pa thidam gali ge dak terrorist phan se pa thichor ba terrorist ke do dim si training center lai se phaino chot kali ma la son ju inke lango aro son lam Donald Trump sab so phere chat bon mane India non jong se langdam current state jong se langdam brute India is a developing country and fastest developing country de non jong se langdam brute India along economy non fourth position lengelo mane pirthe pen India fourth tangka moha ke ongnai largest economy manelo 4 USD 4 trillion an economy manelo Japan pen tani tum long tangka ong mulo non economy first ke plan nei malo USA second hai China Germany ladate India fourth largest economy manelo ke Modi ki pu nitum Prime Minister Narendra Modi ki pu nitum India phanalang third largest economy samari pu pirthe pen 3 number ke plan nai batangka moha ke ong nai a country samari pu inke la solam pheri obon la mane America phanang lit plotang puja re ke non nitum India ke develop tang theklong pen pheri duk lang da mane je nitum phanang lit plotang pula so join ne pen ta la sabso nang lang select chat bon India phan but no issue langoi isi nitum jongsi Ladakh pen iPhone companies lahai dak semar mar hom jongsi pon labi ba dak company pa vedeli pusonte Tim Cook la CEO Apple CEO jongsi hala so alam arjuben phere det ma halang dak company pa velabi pusonte nitum phanisi problem du polo ba nitum economy phan problem du polo ba tangka mo wang nitum tax pen lahai tangka long long bu long de ji polo ba nitum jobs lahai ta loss labi polo ni tum long ni deji polo mane non claim bom tum ta long 2 lakh sar leng tum non sakuri claim bom lan su se ni tum India long na iPhone kom semar mara company long de alang chi chance ya themani ge matha ba muni tum matha je USA president sing check lo polote hala sumuni dak India pen company pon labi bon ba chi sif labi bon son si matha par alang a decision chi chance alang chi chance pusipu asi this is a good thing for us di so this is all about the Donald Trump sab so India phan lang select chat ba la solam than ba Apple a company phan ke ther la solam than pro I hope you guys have understood right let's see channel long akimi bolo channel phan subscribe ode jong si YouTube long lang bom bolo te karbi content pu YouTube long search no dak theklong pala pen karbi content pu page ta do ne non page long se upload di la pen ranbir han se polong ta upload di duita page sa follow deno enke karbi content pu bang follow back no Facebook long de thema ne non son videos hai information education trending topics ne samar ma lasi lahaya videos ne karbi content belong se upload in karbi language ne ekdam ne me thang own language pan si translate pan si pir thelam na pachini bam lo den kya dhok tum phan comment ne pitum do la pen request tum jo message ne pitum do personally ta mane sar karbi bena samar ni tum asini karbi audience pan si specially karbi content pu Facebook page la pen YouTube channel kholi lasi lason pir thelam chining tung polote karbi content pu follow no la ansu se ni long tum knowledge ang nang long pa education information ang ton videos ne samar ma e karbi penang sei ne samari dak taksi follow le subscribe kre bolu tang tum chini ne lo karbi long alam chit solam ni chini jot pa pithe India alam ka pre state pa pithe alam jatta chini ne lo de asi follow no la penda YouTube long damra karbi content bhana subscribe no la ansu se videos ke long hi phande to da che tong nang di next video long ninji bom te der bom po ding bom lo so video board der pang tum da di so take care bye bye see you Adom Jai Hind